Story time guys, ngicela mewukuthi uhamba ngo-Uber, ngicela uyilalele le video yami ize ifike ekugcineni because ngibone ukuthi angenze le video ukuze ngi-alethe abanye abantu ukuthi bebe aware of izinto esihlangabezana nazo nezenzekalayo. Because mina today kwenzeke into e-strange, mhlampe kwabanye abantu kunormal, mhlampe ngiya-overreactor or kanjani angazi, but kumina kungithusile well because into ebiqala ukwenzeka kumina and ibi-shady and ayingichazanga, like ingithusile kahle kahle. So into eyenzakalile this morning, bekade ngihamba ngiyesontweni, nga-requesta. So uma ngi-requesta, ubhuti ayi-accepte i-ride yami, afika azongiphikapha. Ngalesikhathi esasendleleni ezongiphikapha, ithi we on our way to i-destination, like la ngiya khona sendleleni already, usengiphicaphile yabo. So mase esefika ngimbuze ngithi mina hayi bo bhuti, why ithi usesendleleni eya la engiya khona because bengiyesontweni, why ithi we already on our way to church while usazongiphikapha endlini? And then mayefika yena apress ngazuthi uyayiqala i-trip yethu kanti ithi uyayifinisha yabo. Mase kumina kungena i-message from Uber ukuthi i-trip isiphelile and ilo mase kuthiwa it's shorter than expected yabo. Ngiqale futhi ngibe curious ukuthi hayibo kanjani manje, because yena uthi kuyena ku-right but kumina ngilokhu ngithola yabo ama-message. Mase ngiyamtshela ngithi mina bhuti, nansi ithi kumina i-trip yethu isiphelile kodwa ikhande sizosuka la. Athi hayi angazi ukuthi wenze njani lapha efonini yakho yabo. Okay fine, ngilokhu nginaleyo nto lokuthi kwenzakalani. Ngithi mina, athi mina uyazi ukuthi siyaphi nendawo, ishi yazi nakumina la sekuvele ukuthi isiphelile i-trip yethu, uyazi ukuthi siyaphi nendawo, ngicela ungidirect, ungipha ama-directions. And I'm like, ngicela unavigate lapho la siya khona yabo. Athi ngikaza khona ukunavigate because u-online angeke uvume, ngicela nginavigate mina. Fine, nginavigate. Ngisa-navigator, sisaphuma-ke ku-estate engihlala kuyona. Then muza la ku-estate uzongipick up, ungena nge-code, bengimsendele i-code ukuthi angene, then mase usuphuma bayakuscan uphume. So yena sesesegeyithini, sebethi bayamscan ukuthi aphume, amscan ama-security ingavumi, bamscan ama-security ingavumi again. Mase beyambuza ukuthi bhuti, sicela ukubuza ukuthi ungene kanjani because lana siyakuscana awupick up kwi-system yethu. Athi ngingene ngale and loya bhuti angazi ukuthi wenze njani, but imuphi ubhuti ongingenisile because kufanele ngabe ama-details akho ngayavela lana while mesikuscana. Athi akazi yesho ukuthi i-mistake yenziwe i-security limngenisile. Akaze kwenzeka ukuthi umuntu angene la ngaphakathi kwi-estate ehlala kuyona ungaskenwanga, usebenzisa i-code then mayakuscane ungene, mase uphuma bakuscane yonke ama-details akho avele mase uyaphuma. Kumina click ukuthi no man, this guy kade ezongipick up, ithe we already on our way to kwi-destination yami, and then mase sengiphicaphile isithi sesifikile kwi-destination of which besingakafiki, besingakasuki ukusuka. And phinda futhi egeyithini akwazi ukuthi ungene kanjani lo muntu lo. Bathi okay fine, ngicela usinikeze i-code ongene ngayo abuke mina. Mase mina ngiyisho i-code, bathi umuntu ohamba nayo umphikaphe e-block 24, e-block ohlala kuyona. Athi ya ngimphikaphe khona. Ayi ngehlisa iwindi ngibuza ubhuti ngithi bhuti, ngicela usondele ngala i-security, sikwenzakalani? Angichazele ubhuti, ngimtshela bhuti, mina already vele le ndlela yethu angisayiqondi vele because this guy ngalesikhathi ezongipick up ithi we on our way to my destination. Then mase esengiphicaphile isithi isiphelile, isisifikile la siya khona. Kuyaba manje futhi la egeyithini akulentonje, akwazi ukuthi ungene kanjani, like uthi kube ne-mistake, azamaningi ama-mistake kuyena yabo. Kube khona into ethi mina, ntombazane jump kule moto because there's no way like ukuthi unga-ignore ama-red flags amaningi kangaka. Ngijampe
ngiphume ngitshele bhuti Ncese ukuwestela isikhathi sakho, but it's fine, you can go, ngizo-request again. Alentuze ahambe kubhuti wabantu, angibuza ama-security senze njani, simvulele noma singamvuleli, because phela abakwazi ukudedela umuntu bazongene kanjani. Ngithi mina it's fine, muvuleleni aphume. Then mase kuphumela enye i-security-ke ngaphakathi-ke elinye seliyangibuza usini kwazakani, sengiyamchazela-ke sisuyaphi, ngithi angiye esontweni. Athi ayi my sister, shuthi ngobuya esontweni hayi uNkulunkulu wakho uhamba nawe, cause it's strange lento eyenzakalayo. So nje guys, ngifuna ukunitshela ukuthi ngicela nibe wash, like niqaphele, like izinto ziyenzeka la ngaphandle. Angazi nami ukuthi mhlambe ukube zonke lezi zinto ezenzakalile ngabe ukugcine kuphelele phi ngami, I don't know, mhlambe ngiya overreacta, I don't know, mhlambe ube nenkinga noma angazi ngingachaza ngithini, but kumina bengiqala ukuthi kwenzeke into kanje, ukuthi ngijwayele impela ukuthi ngirequeste, mengirequesta angibi nenkinga kanje. So namhlanje bengiqala uba nale nkinga, and into nje futhi eyenza ukuthi ngithuke kakhulu ile ukuthi mase sebethi bayamkhipha egate akwazi ukuthi ungene kanjani. So guys, ngicela nibe careful, nibe safe. Thank you. Ngizozama ukuthi ngithola ama-details akhe lo bhuti ngiwashare, I don't know ngiwashare noma ngingawashare, ngicela ukuzwa ngani. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Hayibo guys, kwendakalani ngema-Uber nangema-Bolt. Okay fine, ngiyayivisisa indzaba ye-Bolt because vele i-Bolt kudala esitshelwa ngayo ukuthi baleka, ungaqali nje. People will even wonder ukuthi if une-Bolt efonini yakho i-delete, uma nje ungafuni igcinwa ntshontshe lento indoda yakho unqunyiwe, delete le nto leyo. Siyayadi-ke i-Bolt kokuthi vele yona eyakufana siyisebenzise. With ma-Uber nawo, ukuthi nawo ma-Uber sashaya mshikashika ngale ndlela. Hayi guys, this story is just so shocking. Clearly uNkulunkulu bekahamba naye girl that day, cause if ngabe bekungase njalo kwathi bani kokuthi ngabe uqinephi uphelelепhi, akade wabhuti ukuthi ungene njani lokuthi yasifikile la siyakhona sikafiki nokufika. Hayibo, there were a lot of red flags nje lo ntombatane lo bekungambeli vele kokuthi awa ignore. I'm just glad kokuthi uze wa decide ukuthi yazini ngiyayehla la, because if ngaba kakehli guys kwathi bani kokuthi ngabe kondakaleni ngaye, mhlambe yena ngabe sicocela lesinye isitory ukuthi mhlambe bamthathe leti ndoda yakhe or bamdelete, we don't know. Yo guys, ndiyathusa leti story, shuthi nje vele sonke sesiyophephela emateksini, because wow. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. So goodbye.